nihin November ni hlei riat thong ni kulali daha kha post thong chimnak sham kan thok changlai falam a ka dau nak adai ri na in SAC ni petlai in bom athak falam khochung ka dau nak ahung dai ri na in SAC ni falam khochung a le falam peng khote a petlai in bom thak nak atwa tia thong kan thai falam khochung e SAC ral kap sakhan pol chu chim brotherhood ni November ni riat thok in an dau e November ni hlei li tiang petlai in ka dau nak arak chuak November ni hlei nga in kapni ka dau nak adai na in SAC ral kap ni falam khochung a le falam peng khote a wanlong in bom thak nak petlai in atwa November ni hlei nga le November ni hlei ruk a SAC ni falam khochung a petlai in wanlong bom thak nak atwa e khochung in tamnon an rok November ni hlei riat jing lei suimilam pakwa shongzong a falam peng zalai khwa a SAC ni wanlong in bom voikhat athak e khochung biak in pong a bom atlana in a hliam mi le athi mi an umlo tia thai asi Minjat a SAC ni wanlong in bom athak e in zong an khang than November ni hlei sari a SAC ni Minjat khochung a wanlong in bom voi tampi athak long salo in khochung in pol zong an khang chap tia thong kan thai SAC ni jinglei suimilam pariat in pakwa tiang Minjat khochung a oi 12 wanlong in bom voi som nga shong athak masa e zan lei suimilam panhi zong a bom voi som ruk shong athak chap chun suimilam pakhat le cheu shong a SAC ral ka pol ni Minjat khwa mengthum zon lamton e in pol an khang chap CDF Minjat Shwemi Chim Brotherhood Shamtlai Bunhani November ni kwa thok in Minjat khwa chu dausham an thok ka dau nak achwa hnu in SAC ral ka pol ni Minjat khochung in zakhat leng an khang chang tia thai asi Chim Brotherhood he ral kan dautia bunaka shwemi BNRA ni thaitarnak atwa sakai ram than pale khwa ala tu bunaka shwemi Burma National Revolution Army BNRA ni Chim Brotherhood Operation a ral kan dauve tia thaitarnak atwa BNRA Generation Z Army le Shostan Jisa chu shamtlai ibom in November ni hlei khat a pale khwa chu an dau e November ni hlei li a akhwaning in an lakho na in SAC ni wanlong in faktuk in bom athak na cha a khwa chu an chwa tak than hi pale khwa la ka dau nak operation hi Chim Brotherhood ni Minjat le falam a atwa mi CB operation he ipe tlai in kan twa mi asi tia BNRA ni alangter Chim Brotherhood ni akalpi chwama mi atu liao chin ram chungka dau nak zong a BNRA le Generation Z Army ral ka pol ni ral kan dau pi na tia BNRA ni thaitar nak atwa SAC ni kachim biak in bom athak cha a ralzam hak chia pasari tal in minung pakwa an thi kachin ramkul mu mau peng kunglo khwa e kachim biak in chu SAC ni wanlong in bom athak cha a ralzam hak chia pasari tal in tol chungmi pakwa an nun nak aliam tia thong kan thai mu mau khwa he menglei sari alhat nak a ummi kunglo khwa chu November ni thainga zan lei suimilam pathum le minute somli shong a SAC ni wanlong in bom athak hi asi SAC wanlong bom ni ralzam pol an idornak biak in akhen cha a kumnga in kumhlei thum karlak hak chia pasari le kumsom thum le kumruk ve asmi nu le pa panhi an nun nak aliam tol chungmi pakhat ni hi biak in chung a hin mu mau khwa in arak zam mi ralzam an hak chia pol lente an ichal liao a SAC ni wanlong in bom arak thak minung pariat chu amun a an thi chol tia Myanmar naw a achim SAC ni atu bantuk in bom athak liao a hin kunglo khwa kyang kap a le KIA ni an control mi mu mau khwa kyang kap a ka dau nak a umlo tia tol chungmi ni an chim